Ki custom North Eastern region kilayo kem Drok na Silchar ka Bashong dor palat laipo point khatnyo Klur Tyngka na kilai tli ki jaka ki ba kila ap ktem. Haga ktem baningkong kila pen ap hasurok Mizoram Silchar. Nakani ka ktem kilayo pat ya kali Mahindra Bolero hasnong pani bhora kabalakit nyop kendai tli ki sop sabon. Bat habalat ho ye kini ki Drok heroin ki khia prapupra point sanpun riu gram. Bat khatsan senduk kedawai kuli methamphetamine balaburi hakrum kali balasnabha batap dekjaka Bashong kinong let nongwan. Kini kedawai kuli kisongdor omduna arpuar poin khatsan Klur Tyngka. Kijing thoket kidangya chaprang yo nongnya. Naga ketem kebaar lepen ap shrip hasnong tilia mura agartala bala ap dikipulet Assam Rifles. Bat la yokem nakakali arshaka saw paket kidawai kuli methamphetamine kibala suba bagi 1 point na Myanmar lingba ka Mizoram kiba Shongdor umduna saw point ar Klur Tyngka. Bat nakaktem kabalay lapen up hasnong Singabil Agartala la yopat ekajing song kabakia saw kilo da kidawai kuli amphetamine kibalara nashnong khowai banpanpoi shashnong Vijaynagar da armut kibreu kibashong hakathuk thuk kabamdon registration number. Kipulit Assam Rifles kilakthong yekini kathuk thuk laipo minute kabangam shikilaw banyak bat la yopat eki. La subay kini kidrok lawanra na Myanmar bandi Khuborjylla kadong lammingi kari India. Kipulit Custom, BSF, Assam Rifles bat kipulit jong Sorkar Jilla kila 3 minot bat ki imsngi da kajing petngor bante la kami kinong khayi bat kidrok ki batmu ban penjat iki Samla jong kini kathan bat iki Samla jong kari hi barok kawai. Ka Sorkar India ka ai ki busket ki bahe da ka pisai ki tu ki ba ai jing tip batikna ye ki briu ki ba khayi bat penrung ye kidrok hari India. La tingkai bha khop ban omdon betip ye gitu ki ba ai jing tip batikna shikipulit Central Customs jong kari India.